kako portali izvještavaju o gospodinu Miloradu Dodiku. Portal Nova RS ima naslov, citiram, Dodik se sastao s Putinom u Moskvi. Završen citat. Oni sada tu u tekstu ponavljaju stare priče. Jedino šta vidim novo, da je posjetio spomenik neznanom junaku i to je to. Portal Informer ima također naslov, citiram, Schmidt i Zapad će poludeti. Putinova poruka Dodiku trese region. Završen citat. Ovo neću da otvaram tekst jer me ne zanima. Ali šta mislite, kakva li je to poruka od koje se trese region? Nije valjda neki zemljotres. Ne želim da otvaram Informerov tekst. Portal Dnevni Alaz piše kako, naslov, citiram, Dodik poručio da se u subotu vraća u Bosnu i Hercegovinu. Vratit ću se kao što sam i otišao. Završen citat. I Dnevni Alaz piše o tom sastanku, piše šta je ko kome rekao i ništa novo. Jedino novo staro ima da je tužilaštvo u međuvremenu protiv Dodika otvorilo još jednu istragu zbog sumnjive kupovine vile u Beogradu, koju je platio 750.000 evra. Ja mislim da jedno 10 godina, sigurno, pominju ovu Dodikovu vilu i mislim da je do sad 2 ili 3 puta dokazao da tu nema ništa sumnjivo. Ovim samo hoće da polako smire javnost, eto, istraživaće se nešto što je već istraživano i za što je dokazao da nije kriv. To je bilo preko Pavlović banke, kad je Pavlović, posle toga je Pavlović otišao sa Balkana. Jel vi razumijete da se neko šali sa nama ovdje svim? I nemojte ovo da shvatate ozbiljno i ne znam, gledajte da uživate u životu, a ne da pratite ovakve vijesti kojim se neko šali sa nama.